Dobar dan, sa nama je Bojan Pavlović, doktor farmaceutskih nauka i sa njim ćemo razgovarati danas o tome kako prebiotici i probiotici čuvaju ravnotežu u našem stomaku. Dobar dan. Dobar dan. Kažite mi, ajde da počnemo dakle, šta je crevna flora? Crevna mikroflora ili mikrobiom predstavlja jednu ogromnu zajednicu živih mikroorganizama koja naseljava naš digestivni trakt i ima veoma bitnu funkciju u završnim fazama procesa varenja hrane, sinteze veoma bitnih vitamina, učestvuje u olakšavanju resorpcije nekih minerala, sprečavanju razvoja patogenih mikroorganizama u digestivnom traktu i utiče na uspostavljanje jedne fine šaputave ravnoteže između mikrobioma i našeg imunskog sistema. U današnje vreme znamo da postoji i interakcija sa neuroendokrinim sistemom koji se nalazi takođe u neposrednoj blizini našeg digestivnog trakta. A kažite nam šta su to prebiotici, a šta su probiotici? Da, probiotici su zapravo živi mikroorganizmi, najčešće bakterije, mada postoji i nekoliko vrsta gljivica i neki virusi koji pozitivno utiču na zdravlje našeg digestivnog trakta. O kako velikom broju se tu radi, govori broj da se radi o trilionima živih bakterijskih ćelija. I taj broj je jednako veliki ili čak prevazilazi broj ćelija našeg sopstvenog organizma. Ako pričamo o tom probiotskom, zdravom probiotskom mikrobiomu, možda bi najlepše bilo da ga zamislimo kao jednu prašumu koju čini ogroman broj različitih vrsta organizama, u ovom slučaju mikroorganizama, koji naseljavaju te stratume i spratove, žive u jednoj savršenoj koheziji sa domaćinom, odnosno nama. I zdrav mikrobiom je veoma bitno očuvati i na njemu raditi, a probiotski preparati i proizvodi, odnosno hrana bogata probioticima, može tu puno da pomogne. Prebiotici sa druge strane su hrana za probiotike i prebiotici su normalna komponenta zdrave i funkcionalne ishrane čoveka. Nažalost, u zadnjih 75 godina ovih našeg užurbanog i ogromnog tehnološkog razvoja, mi smo tako radikalno promenili hranu da su prebiotici kao vlaknaste, nesvarljive materije iščezli iz naše hrane. Zašto kažemo da su one nesvarljive? One su nesvarljive za digestivni sistem čoveka u smislu da naš pankreas ne luči sokove ili ti sokovi su sposobni da samo parcijalno izvrše digestiju te hrane, ali zato ta nesvarljiva vlakna stižu do probiotika i naših bakterija koje žive u našem digestivnom sistemu i predstavljaju hranu za njih. A kažite nam, da li su svi probiotici isti? Nisu svi probiotici isti. Bitno je da za određene indikacije i određene potrebe čoveka se koriste odgovarajući sojevi. Ono što je jako bitno jeste da se koriste sojevi sa dokazanim kliničkim efektom i kliničkom efikasnošću. Tu će najbolji sagovornici biti stručnjaci iz oblasti ishrane, lekari i farmaceuti. I postoje probiotici koji su za generalno zdravlje gastrointestinalnog trakta, ali postoje probiotici koji su za neke indikacije kao što su vaginalno zdravlje, žensko vaginalno zdravlje, urinarno zdravlje. Danas već vidimo da postoji ogromna grupa probiotika koji učestvuju u uspostavljanju ravnoteže između digestivnog i nervnog sistema, tako da probiotici su različiti. Ono što je jako bitno jeste raznovrsnost njihova, odnosno broj vrsta, ne toliko apsolutni broj bakterija, već različiti broj vrsta koji su komponente zdravog mikrobioma. A kažite mi, onda koje namirnice sadrže probiotike i prebiotike? Da, probioticima bogate namirnice su sve vrste fermentisane hrane. U prvom redu mlečni proizvodi kao što su jogurt, kefir, sirevi. Balans Plus je jedan odličan primer sinergističkog proizvoda koji sadrži 2 soja probiotika i nesvarljivo biljno vlakno inulin. Taj sinergizam između
živih bakterija i hrane za bakterije koje se već nalaze u digestivnom traktu je osnova funkcionalnosti takve jedne namirnice. Osim mlečnih fermentata, veoma je bitno da napomenemo biljne fermentisane proizvode kao što je kiseli kupus i zimnica, komponente ishrane naših predaka koje smo mi jako lako zaboravili, nažalost. I probiotici uneti na taj način ispoljavaju svoje najbolje dejstvo. S druge strane, prebioticima bogata hrana jeste najčešće biljna hrana, znači sve vrste zelenog povrća, neke vrste voća, neke specifične biljne vrste kao što su artičoka ili čičoka i od žitarica integralne žitarice. Nažalost, procesom rafinacije i stvaranjem recimo belog hlebnog brašna mi odstranjujemo veći deo prebiotika iz naše hrane, tako da danas ne možemo da govorimo o hrani, to je sada već surogat hrana, ta rafinisana hrana jako loše utiče na zdravlje i sastav našeg mikrobioma. Spomenuli smo fermentisanu hranu, ali možete li nam reći nešto više zašto je ona toliko važna i značajna uloga u trenutnom životu modernog čoveka? Pa da, fermentisana hrana je veoma bitna i na neki jako čudan način je iščezla iz jelovnika modernog čoveka. Kao što rekao smo, zapravo moramo da posmatramo fermentisanu hranu i fermentate kao jedan dodatak našem digestivnom traktu, odnosno jedna vrsta fermentacije i varenja koje se dešava van čovečeg, van ljudskog organizma. Potreba i evolutivni značaj fermentisane hrane, prvenstveno mlečne i biljne, je toliki da je verovatno činio razliku između života i smrti kod naših predaka. Možete da zamislite jednog poljoprivrednika koji je ostavljao višak kupusa da mu truli na njivi, a drugi ga je ukiselio. Ovaj koji je ukiselio imao verovatno veće šanse da ostavi svoje potomstvo, ima veći broj dece, unuka i da obezbedi prosperitet svom selu, posle toga svojoj civilizaciji. Taj trenutak kada smo zaboravili da koristimo fermentisanu hranu jeste trenutak kada je čovečanstvo uspelo da stvori ogromne količine viška svakakve hrane koja je sada jako lako dostupna i nije potrebno da se ipak primeni odgovarajući mikrobiološki postupak kišeljenja te hrane. Ako samo pomislite da ta fermentisana hrana predstavlja jedan simbiotik, praktično bakteriju, njen supstrat i produkte metabolizma, gde znate sami da je i raso iz kupusa imao neko svoje mesto u kuhinji i postavimo u sebi jedno pitanje kako to da čovek koristi u svojoj ishrani natrijum hlorid, a natrijum hlorid je jedna supstanca koja za sada ne vidimo baš da kažem, neku korisnost od njene upotrebe, osim da sprečava rast patogenih bakterija u postupku kišeljenja hrane. Onda vidite da su naši preci razvili set jako specifičnih mikrobioloških tehnika da sebi obezbede fermentisanu hranu. Modern čovek u svetu u kome želi odmah i sada sve, nema vremena za pripremu takve hrane, ali zato, i nije to nekad ni jednostavno, ali zato postoje kompanije koje prvenstveno se fokusiraju na pripremu fermentisanih proizvoda. U prvom redu mlečni fermentati su jako bitni, jogurti, kefiri i sirevi. Danas o tome i puno pričamo. Zašto je to bitno? Zato što je opet idealna kombinacija žive bakterije sa njenim produktima metabolizma u jednom mlečnom fermentisanom napitku. Najbolja stvar verovatno koju su naši preci davali svojim mladuncima ili svojoj deci u trenutku kad su imali gastrointestinalne probleme i bili su garant za evolutivno produženje vrste, tako da fermentati treba da budu deo naše ishrane. Pa ovo je dobar uvod za moje sledeće pitanje, a to je koja je najbolja modifikacija jelovnika da mi uključimo dovoljno prebiotika i probiotika? To je relativno lako.
ljudi bi trebalo da koriste i da vrate u ishranu fermentisanu hranu. Stvar koju, jedna jednostavna stvar koju su naši preci tako dobro znali i usavršili je iščezla iz našeg jelovnika, najverovatnije zbog toga što smo postali sposobni da održimo hladni lanac i sprečimo kvarenje namirnica. Nekad pre to nije bilo moguće i kišeljenje hrane je bio jedini način za njeno očuvanje. Tako da fermentisana hrana, mi moramo da posmatramo kao jedan eksterni gastrointestinalni trakt čovečanstva, kao jedan digestivni trakt koji se dešava tamo u nekoj kaci, gde se dešava ta fermentacija. Tu dolazi do stvaranja jedne super hrane, jedne mešavine i probiotika, odnosno vrste koja vrši tu fermentaciju, i hrane koja je potrebna toj vrsti za fermentaciju. Produkti te fermentacije, to su postbiotici o kojima takođe treba razgovarati. Tako da ta fermentisana hrana je ozbiljno bitan izvor i za probiotike i za prebiotike. Fermentisana hrana biljnog i mlečnog porekla mora da bude osnova za jednu zdravu i funkcionalnu ishranu. A koje su neke najčešće greške koje pravimo pri uzimanju probiotika? Da, kada uzimamo probiotike, pogotovo probiotske preparate, pravimo jednu osnovnu grešku, a to je, nažalost, navika savremenog čoveka da želi momentalne rezultate, brze i jake. Kod probiotika to nije tako. Kontinuirana upotreba preparata duži jedan vremenski period je veoma bitna. Tako da probiotici mogu puno da pomognu, ali moraju da budu sastavni deo dijete, odnosno ljudi moraju da promene način svoje ishrane i da ga naprave što, da kažem, približniji onome što je njima i njihovom digestivnom sistemu potrebno. Druga jako velika greška koju ljudi rade jeste upotreba antibiotika, odnosno antibiotici kao supstance koje spašavaju život se zloupotrebljavaju, koriste previše dugo, koriste se bez kontrole. Ne želim možda sada da pričam o tome da se nalazi u hrani koju jedemo zbog nesavesnog korišćenja u veterinarskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, ali antibiotici nisu selektivni, nažalost, i oni uništavaju patogene, ali i ove nepatogene, odnosno dobre bakterije koje se nalaze nama u crevima. I treća stvar, možda je najbitnija, jeste korišćenje rafinisane hrane. Rafinisana hrana jeste zapravo, kao što rekao smo malo pre, surogat hrana. To su namirnice iz kojih su prebiotici najčešće izbačeni. Znači, sve to što je izbačeno iz rafinisane hrane je nešto što je zaista potrebno bakterijama koje žive u našem crevnom sistemu. Tu je potrebno vratiti nazad funkcionalnu celu hranu, da se ljudi vrate korišćenju, ne znam, kačamak, proja, integralne žitarice koje su se nekada koristile u ishrani, i ta ishrana u kojoj je zastupljena velika količina alkohola takođe kvari balans koji u toj našoj prašumi, koja je sastavljena iz ogromnog broja različitih vrsta, koja tu harmoniju kvari. Moram da napomenem samo da kad se uporedi mikrobiom plemena koja žive u Amazonu i savremenog čoveka, mi vidimo nestanak ogromnog broja različitih mikrobioloških vrsta. Bukvalno smo jednu prašumu pretvorili u bukovu šumu koja ima mali broj vrsta, postoje rupe koje smo te rupe unutar tog ekosistema onda lako nadomeste patogene bakterije. Što na kraju dovodi do poremećaja u toj ravnoteži tog ekosistema. Spomenuli ste antibiotike, to je moje sledeće pitanje malo konkretnije, a to je da li je potrebno uzimati probiotike samo tokom terapije, nakon terapije, kako se oni uzimaju uz antibiotike? Da, pa ako je neophodna primjena antibiotika, preporuka je da se probiotici koriste tokom cele terapije i nakon završetka terapije.
Svakako doći će do određene inaktivacije probiotika unutar digestivnog trakta dok se koriste antibiotici, ali bar će prisustvo probiotika sprečiti taj disbalans koji nastaje zbog upotrebe antibiotika. Tako da bi probiotike trebalo koristiti tokom antibiotske terapije, ali i jedno izvesno vreme nakon toga. Koje probleme u stomaku stvara nedostatak probiotika i prebiotika? Da, ta fina, da kažemo, sinergija u dejstvu probiotika i prebiotika, a ako izostane, dolazi do jednog sindroma koji zovemo disbioza. Ta disbioza predstavlja ne toliko promjenu u apsolutnom broju bakterija koje žive u crenom sistemu, rekli smo da se radi o trilionima, već u sastavu, u broju vrsta, u raznovrsnosti tog mikrobioma. Ono što je najbrže uočljivo jeste simptom nadutosti i poremećaj u varenju, ali poremećaj i nastanak disbioze danas znamo da dovodi do jednog sindroma koji se zove leaky gut, odnosno dolazi do laganog, ali konstantnog curenja toksina iz gastrointestinalnog trakta u krvotok i u sistemsku cirkulaciju, što izaziva poremećaje imunološkog sistema, dolazi do autoimunskih bolesti. Ljudi razvijaju sindrom koji zovemo IBS i IBD, to su iritabilna i ili takozvana nervozna creva. Tako da je ta fina ravnoteža jako lako je nju narušiti, a treba ogromno vreme i energija da se povrati i uspostavi. Hvala mnogo, Bojane, na ovom divnom razgovoru. Vratimo se korenima. Tako je, nema na čemu. Hvala vama. Hvala.